Kardom, kami khai doan. Ini tu min kora thomani dak bati wang pen itu ini kaman government fan sarkar fan pen itu lamdon sarkar pen kitoki polam dan segitu pi wang lo. Ini ni thom lo itu dak itu ni thom silo. Sunan itu number bom lo. Non dak ini long do. KPLT DS Wajri Hanjang Kiswa Lapur ini RI Nasudala AGS ini bangke Foreign Secretary lo KPLT Siswa lo lasi ini tum ningkang samse lama ke ini tum risim kang tang di pen ini tum hanang padok nang palang pen stami lamdon cetok nang ko wajib pen itu hanang ke ban lapel itu government untuk produksi lamdon cetok nang ko palang pen itu produksi bang lo itu mahile kaman si pipen lamdon na lo cetok itu hang lo lapel itu hanang PG lo lapel lamdon na long cetok abang power mukha miltum rat tapan ning pangsam theke ason sikum theklo miltum apana ge pi kedam tang MOU ke sign hut ajak kong lapen MOS hut ke sign ajak kong lahaya power development aku tak sinang kecil ulut ini tum ke song kana kimi atau war na ka se dong ngel lasi hemprek pen aphere ke tum hemprek pen badet ke itu mane kinanggia son tapi pus itu mata sima artikel 244 RA ROC build he development pen kacing kurja bar sai sepen kar dikhai longri longpat kacing kurja bar sai artikel ROC itu apa sini tumde ining ke hang mang ke artikel ni ajo ni posi itu kan artikel alam apa dah jadi posi itu make solamdon nombang itu KPLT siswayar ini itu cetok mendelo lamdon cetok itu ajo ni sini itu pini itu hati pada bang bom lo lapen itu lamdon nombang make itu cetok mendelo central government state government la sobu ka artikel alam aku tha jong si kete tok ji alam abe pulote mu akhe fistan ni itu so bom lang lapen itu ke artikel bang sini tu kenang sa pasi artikel aku tha sini tu ke 244A artikel bang sini tu kar dia khai amang ul kenang pasi tu hala bang sini kenang itu jadi ke sini tu la so alam don than itu pindem jong si itu mana cetok mendelo nasi cingwa cukup central government pen state government pen Karbi Anglong council pen laso artikel aku tak PG claim si itu ancu ni lah kado Karbi khai si cai itu ning si pen do pen nang laso party nang itu laso na party ku juga Karbi khai do alis ning si pen claim pen artikel 244 kan itu full pen claim rapat sidang ku sini kado Karbi tapi ni Karbi kakana tu dulu nasi ningkang samse aku tak sigon kini datang kong kan live mana tu ban bang tu kan kena kong ni tu kecil don dunde alam aku tak kong tu kena kong lasi Karbi khai pan ale kilom nanti lawan Karbi khai pan akan kita pun tinggi ala lamdon kali dia posisi tu tak sigon kita lo tu kabe aku tak sini tu tak mata basic pensi Karbi khai pan amahang pangting tung te la Karbi long we pan an se ga pang turje pan sili tung sama thawa pa do ni si solam don ma tu ko ni ga kado